Vrijeme je kada dospijevaju šljive, a šta bolje od njih napraviti nego jedan pravi domaći pekmez od šljiva. Za ovaj recept nije vam potrebno nikakvih puno sastojaka, potrebna je samo dobra volja, jer ukoliko koristite veću količinu šljiva, treba će vam skoro cijeli dan da pripremite ovaj pekmez. A za manju količinu naravno vrijeme je manje. Ovo je jedan divan pekmez bez aditiva, bez ikakvih konzervansa. Ostanite sa mnom i pogledajte. Prvo što je potrebno je dobro oprati šljive sa čistom vodom nekoliko puta, a onda ih lijepo očistiti od špica. Znači vadimo iz sredine ovu špicu, a pritom i pregledamo da li su šljive zdrave. Ukoliko je neka šljiva malo gnjila, truhla ili u sebi ima crva, naravno da ćemo da je bacimo. Ovdje se radi o većoj količini šljiva, pa smo zato radili vani na suncu rano ujutro jer je još uvijek bilo hladno. Evo reći ću da smo krenuli ujutro u 7:30, a pošto su ove godine šljive dosta sitne, skoro do 11 smo čistili ove šljive i tek smo onda krenuli sa kuhanjem. Zato odvojite vrijeme ukoliko želite da dobijete onaj pravi nekadašnji pekmez od šljiva. Ili okupite neku ekipu tako da imate uvijek dobru pomoć i nekog ko će vas zamijeniti pri dugotrajnom miješanju ovog pekmeza. Sljedeći korak je samljeti ove šljive. Mi to radimo na ovu mašinu i to bude skroz onako sitno samljeveno. Vi možete u bilo kojoj drugoj mašini, u nekom multipraktiku, čak i sa štapnim mikserom, i sve zavisi koliko sitno vi želite da sameljete šljive. Mi to radimo baš sa ovim najmanjim sitnim nožem, tako da ovo bude više onako skroz neka kaša. Sljedeći korak je stavljanje da se kuha ova mljevena šljiva. Mi to radimo u ovom velikom kao kazanu koji je baš namijenjen samo za kuhanje pekmeza ili ajvara. A vi možete da to kuhate i u loncu na šparetu, samo ako imate veću količinu, ovo vam je sigurno praktičnije. Kada smo stavili da se kuha ovaj pekmez, bilo je već 11:30, pa ćemo vidjeti kroz dan koliko je nama trebalo da se ovaj pekmez baš onako ukuha po našoj želji. Vi slobodno možete ostaviti i krupnije ove šljive ukoliko vam ne smeta. Mi volimo da sameljemo skroz tako da se ove kožice baš i ne osjete. Pri kuhanju pekmeza, pekmez stvarno moramo paziti i skoro neprestano miješati da nam ne bi negdje zagorio. Kada je pekmez pri kraju, dodajemo šećer. Znači, nakon neka 3 sata kuhanja, on je već počeo da dobiva na gustoći i mi dodajemo šećer postepeno. Prvo smo dodali 1 kg i onda još 1, znači ukupno 2 kg šećera na 45 kg šljive. Šećer u ovaj pekmez dodajete po ukusu. Ukoliko nakon što ste dodali koliko ste htjeli i dalje vam ne bude sladak, slobodno dodajte još. Šećer u ovom receptu nije konzervans, tako da će vam ovaj pekmez trajati iako dodate manju količinu šećera. I napomena da kada želite da probate slatkoću ovog pekmeza, izvadite na jedan tanjurić da se ohladi manja količina pekmeza i tek kada se ohladi onda ga probajte jer on dobiva na slatkoći nakon što se ohladi. Onako vruć ne bude jednako sladak kako kad se ohladi. Pekmez sa šećerom kuhamo još sat vremena i onda je on gotov. Vidite kako je promijenio boju nakon što smo dodali šećer, potamnio je.
Mi u međuvremenu pripremamo tegle, stavljamo ih na 160 stepeni 10 minuta i onda u vruće tegle vadimo pekmez i pakujemo ga. Mi volimo dosta gust pekmez, a vi slobodno možete i da ostavite malo rjeđi. Evo, tegle su spremne, idemo na punjenje. Kada pakujemo pekmez moramo biti jako oprezni jer je sve vruće, i tegle i pekmez, a i bitno je da bude vruće, tako da budite oprezni i polako punite vaše tegle. Ja kada napunim teglu stavljam je nazad na mjesto i onda vraćamo popunjene tegle sve zajedno u rernu na nekih 15 do 20 minuta da se gore po vrhu onako pekmez osuši i da dobije jednu koricu. Pekmez stvarno izgleda predivno, pogotovo ako ste ljubitelj šljiva, a miris koji se širi dvorištem stvarno je onako opijajući. Pošto je pekmez jako gust, ostaju nam ovako male ove vrećice zraka, kako bi rekla. Tako da je dobro sa kašikom uzeti i malo onako izgurati taj zrak lagano van. I to također radite oprezno jer sve je vruće, a bitno je da pekmez napunite onako skroz do ovog dijela gdje se stavlja poklopac. Sada kada smo popunili sve tegle, stavljamo ih nazad u pećnicu ili rernu na 160 stepeni od 15 do 20 minuta. I kada je to vrijeme prošlo, vidjet ćete sada kako se je lijepo napravila jedna korica po vrhu ovog pekmeza i to je bitno za jednu kao pasterizaciju. Ovdje vidite i kako je ovaj pekmez onako počeo kao da se kuha, ali bitno je da se stvorila ova korica gore po vrhu i sada su ove tegle spremne da ih zatvarate. U međuvremenu mi stavljamo drugu turu da se ugrije nazad u rernu i krećemo sa stavljanjem poklopaca na ove već ugrijane tegle. I to je zadnji korak koji trebate da napravite, nema više nikakvog podgrijavanja, zagrijavanja, bitno je samo da što bolje zategnete ove poklopce i oni će sami da stvore jedan vakum i to je to. Ovaj pekmez može da stoji i preko 2 godine u dobrim uvjetima, znači negdje na hladnom i mračnom mjestu. Opet kažem, pri svim ovim radnjama budite vrlo oprezni jer sve je ovo vruće, a tako mora biti da bi ovaj pekmez bio uspješan. Bitno je da se radi dok je vruće, da se stavlja u vruće tegle i da se vruće tegle pojedine tegle, odmah ih slagali na jednu deku i nakon što smo sve stavili trebamo dobro utopliti ove tegle da se one polagano hlade. I to vam je to, pravi domaći pekmez kako su ga nekad pravile naše bake, majke, a sada imamo priliku da i mi napravimo baš taj pekmez iz našeg djetinjstva. Kao i svi drugi recepti za zimnicu, i za ovaj treba malo vremena. Ali svaki trud za ovako nešto se isplati i nadam se da ćete uživati u vašoj zimnici i da će vam uspjeti ovakav pekmez koji ćete dugo imati i koristiti u svim jelima, bilo to neki kolači, bilo to neke štrudle ili buhtle.
stvarno ovaj pekmez daje poseban okus bilo kojem slatkom jelu. Za još različitih recepata kako iskoristiti šljive, zapratite moj kanal i kuhajmo zajedno.